na meeting changduna private hospital singda dialysis tawriba patient sing lep lagani haina report torokpadagi suo moto case ama lokhatkre Amadi Secretary of Civil Aviation Ministry da MLA 𝐿𝐸𝐸 𝐶𝐞𝐲𝐶𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 airfare ka hena wangbagi matangda yengsinaba aiba cherol pisintre Mayam khurumjari Northeast Window TV na sandok chuba numidangi manipuri paumideng tabiriba singbu surbala mairembamna taram nokchiri hauzik miyamda paumocha khaina pizari Manipur Human Rights Commission na meeting changduna private hospital singda dialysis tawriba patient sing lep lagani haina report torokpadagi protection of human right act ki section 12 clause a amasung 12 clause b gi makada suho moto case ama lokhatkre loinana commissioner health government of manipur da marik chumba factual report ama submit toroknaba khangankre report sing gi matung ina chief minister gi haksel gi tengbang 𝐶𝐻MT amadi pradhan mantri jan arogya yojana PMJAY scheme gi makada private hospital singda dialysis tawriba patient sing government pending laiba due sing pithok tabana dialysis tawba November gi tarik taruk tagi lep lagani haina private hospital singna threaten torokpadagi October gi tarik 13 da all Manipur dialysis patient association AMDPA gi members singna protest sataki protest adu kaisampat laimazam laikai dagi hauraga Ras Bhavan tamna tangsinnaba hotnarakpada police na tingki association asina fongdokibada government health scheme khaktada depend tawduna layeng chathariba patient sing dialysis tawba lepkhrabadi masing yamlaba patient singi punsi khudong thiningai oi phibam asida karigumba anaba sing leitaba yaroklabadi masigi tekchak pumnamak state government na pugadabani haiki report tarokliba phibam asi Indian constitution gi article 21 gi matung ina human right amasung health violate tawani maramaduna hiramasi gi matangda Manipur Human Rights Commission MHRC na administrative negligence amasung state na essential health service fanghandaba sigi matangda meeting changduna commissioner health government of Manipur da November gi tarik 19 gi mamangda marik chumba factual report ama piraknaba notice thokre Secretary of Civil Aviation da MLA 𝐿𝐸𝐸 na airfare ka hena wangbagi matangda yengsinbinaba aiba cherol pisinkhre hanagi chief minister Nongthombam Birena mahaki social media da thagalakpa post amada makhatan hai aiba cherol aduda Imphal dagina Guwahati amadi Imphal dagina Kolkata phawbagi airfare ka hena wangkhatpasina Manipur miyam da hena awaba mayok ngahalle maramaduna athubada lengaki makok thongba mari leinaba department ki official singna yengsinbinaba taksinki Homeland Group ki Homeland Security na Homeland 𝐍𝐞𝐰𝐬 haina mingthon ba pocket friendly oiba reference book ama puthokre Homeland Security Summit pangthoklingai manungda puthokliba reference book adugi matingda Director Raj Kumar Bablu Singna Pami Singda fongdokibada Hairiba reference book aduna Mahairoi Singh Lam Koiba Singh Amadi Micham Singh dasu mathau tarakpa emergency number helpline number cab service Laifam hotel location na tingba Hairiba reference book adugi matingna irai laina khudingma khanghanba ngamlagani reference book aduna kanagumba amana mathau tarakpa khudingma kudakta fanghanduna khudong chaba kaya piduna mating pangpa ngamlagani Homeland Security na tourism growth laihanna ba paikhatlakpa khongthangda masina chawna mating oiba ngamgani
हाइबगी थाजब लई लोइनना गाइड असी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट हब होटल अमदी टूरिज्म सेंटर सिंगदा फंगहननबा पांदम थमली हाइना महांगना मखा ताकी ngasi ki tawjeba pegi press me chair ko issue na sade pegi nogi homeland security ki homeland jet guide haiba pegi pocket friendly hoiba pegi jet full sigi je koina reveal tawbugi da makta tawjabani sida yauriba ambulance everything sida lam yaure adedi manipur ki mafam koigi leiriba location koigi tourist su kana gaduba mafam sing ko कम कम मुकम दा कोई चट पे मणिपुर लाता गदी लोकल ट्रांसपोर्टर की टैक्सी की वेदी होटल सिंगी सिगी लोन कोई की इंफॉर्मेशन जे से सुरे अमदी कोने क्यूआर कोड जो बिजरी कोई गुंबा सीधा कोना लोकेशन जे डायरेक्ट गूगल मैप पापदा जो क्यूआर कोड से स्कैन ता होगा तो एनी मेडिकल की होरो आईडी होटल की होरो आईडी टूरिस्ट प्लेस होरो सिगी पोसे कोई की लेमक तो ओनी फंगनी अरुगा कोई की गूगल मैप चुलो फंगनी मसीजना अखोइना होमलैंड सिक्योरिटी ना खंजबा मिशन अमका कोगी मयाम से बेटर कनेक्ट बेटर इन्फॉर्म का अगर बेटर अवेयर ओइनबा अमदी कोगी एनी नंबर मा इमरजेंसी नंबर मा थिरक मतमदा कोगी गूगल दा तंगदबीदा कोगी एनी पॉकेट फ्रेंडली बा सी पॉकेट हाप चपे यारे पॉकेट सी एनीवन कोई टूरिस्ट वगैरह छात्र वगैरह एनीवन अमा इतना पायरगा थंबा मतंदा कानाबा ओरगदबा पोषक अमखकनी एना इना हाइजेके सिगी कानाबसे लौबियु की थबक चथबदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान बा खुलाई सिंह फगत पंगमख्रे लोइनना लोन थिंख्रबा लालहौलुब अमगी कद्रा अमा सुफा बंगमख्रे मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम दगी थदोरक पाव अमदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना थीबा होंबा की थबक चथबदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की कैथेन मानबी पुलिस स्टेशन कोनबा सदाई पोंडंगबा पार्ट 1 अमदी लोइबोल खुलदगी बोर्ड राइफल तरानिथोय कंट्री मेड पंपी लॉन्चर अमा बोफेंग हैंडसेट अमा अमदी .22 लाइफ राउंड कुन फगत पंगम की हाइरी नाकलमरोमदा सिक्योरिटी फोर्स ना लोन थिंख्रबा लालहौलोब UPPK की एक्टिव कद्रा बा फारे हाइरी फारबा कद्रा अदु खंगेंबम बिजोय सना सिंह एलाइस थोइबा एलाइस बाबू चही यांखै कुंट्रानी हाइरी हंदक थोकिबा इचाउना मरम ओइदना अवाबा मायोकनख्रबा थोंजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा उचेकोन नोंगपो ग्राम पंचायत की मनुंग दलैबा इमुंग चमरीगा कुनिपांदा तेंगबांग पोलम सिंगेन थोख्रे कोंबो चेकोन खुनौ अवांग कम्युनिटी हॉल दा मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM गी मीटिंग मखादा थोंजू अपुनबा क्लस्टर लेवल फेडरेशन सिंदुना येंथोखिबा तेंगबांग पोलम सिंग अदु नेस्टली इंडिया लिमिटेड अमदी बॉस्को नेट ना स्पॉन्सर तौकी थोरम अदुदा चीफ गेस्ट ओइना सरुक क्याकिबा MSRLM गी स्टेट मिशन डायरेक्टर एन बंदना IAS ना हाई MSRLM गी मखादा लैरिबा मसा लोइसंग अमदी सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंग हसिना तौरीबा थबक सिंग इचम चंबा ग्रुप सेम लगा लैबा नते हाइबसी हदक मणिपुरदा कुमजा लिसिंग अनिगा कुलहुमदोइदगी थोरखिबा इरांग अमदी इसिंग इचाउगे अवा अना कया तरकपदुदा मयेक सेंग ताकली अवाबा नंगलबा मियोय कयागी मनाक्ता चतुना हकथेंगना अवा नुंगाई खंगदोकपगा लोइनना मखोइगिदमक अंगंबा मतेंग पांगदुना लाकली ममांगददी सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंग असि सेंथुमगी मतंगदा मतेंग पांगबखक ओइना उबिरमी अदुबु हंदक अवाबा नंगलबा सिंगी वखलगी अवाबा कोखनबा होनबा रिलीफ कैंप दा लैरिबा आंगांग सिंगी मतेंग पांगबा कया असिसु सिंगथानिंगाई ओइ मरमदुना मथौ ताबा सिंग अदु मिनिस्ट्री दा अप्रोच तौबगा लोइनना अचौबा कंपनी सिंगदा मतेंग पांगहनबसु होनमिनसी मियाम की मतेंग तौबदा अखोई चोकथबा नाइदना होनमिनसी हाइकी थरमदुदा थोंजु अपुनबा CLF की प्रेसिडेंट 𝐁𝐫𝐬 नेस्ले इंडिया लिमिटेड की ब्रांच कॉर्पोरेट अफेयर्स की हेड सुरोजित मुखर्जी सीनियर मैनेजर संजय साइमन बॉस्को नेट की AIDA मार्था गोनमई इम्फाल ईस्ट की AC2 DCY सरसिंग उटे कोनोंबो GP की चेयरपर्सन याउना मियोय क्यासु सरुगिया की
ai staff singa to the khabat sing se masama sai khalla ka do te me ak khalla ka to mafam sing relief camp chatala flood ki ho gira economic balance ki ho gira to the khabat sing se पूर्ण तंदा वो पे ले हालांकि अभी ये सब कुछ से जब सब के साथ में अभी फाइनेंशियल लिटरेसी इंटरप्राइज प्रमोशन तो वो तो को बिरंगा पर मुझे पूरे किसी की अपने से अच्छा अच्छा समझने को ले तो फिर सब से तो होगा मीटिंग की आवाज से हम भी बात से कोई मिसाल क्या जवाब मुझे देना नहीं तब जरूर खबर की साइड में एनवायरनमेंट की चेंजेस में अब क्लाइमेट चेंजेस एक बात आम सुना कैलेंडर होगा और सुबह मैं अब कोडल से कोई ना काम जरूर हो लाते तो मैं आते we have to be prepared सुबह मैं आपको तो मतलब जैसे कमेंट किया तो कोई कमाना केवल से कमाना कोई तौसीके से सीरीज तो कोई खाना को बताते हुए क्या हुई Peace and Integrity Committee 𝐿 ꯑꯃꯁꯨꯡ All 𝐿 ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯨꯞꯅ ꯏꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯅꯥꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯆꯠꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023ꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 10ꯗ ꯏꯔꯣꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯆꯤꯡꯉꯥꯈꯝ ꯅꯤꯒꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯅꯔꯦ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯗꯦꯕ ꯀꯔꯃ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯕꯅ ꯂꯩꯖꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯦꯕ ꯀꯔꯃ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯅ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯥꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯕꯤꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ AKNCTLꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯏꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯤꯛꯂꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯣꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ aduna akoina mayamda hajaningi se akoi hojik se akoi covid laichat la kana manipur da khamthina wara kana matamda semilo adui phataba horabni adubu laibak thibadi haukiba sahi gi akoi 2023 gi mayam ena khangbire akoi gi ni gi tang ahum degi satri ba la sita maram ora kana amuena akoi se akoi economy se down fall ora hai tare masida akoi gi ka henba mawongda akoi gi lu hodom da pijang se ka hena kadalakpa adagi akoi gi cake kakpa adagi Hajibota tongan tongan mapan gi pot purakta gadi lemnadaba mawa ama lakpa adagi maruina akogi biyar adagi yu na singba hajibota haberakpa asina maram orakanda akogi hagolaiba nupi mcha singse yu pithakpa tambiba biyar pithakpa tambiba adagi dance toba jogoi saba akoi culture da mailena da bhai tare so mayam chakhulakpa adagi akogi mantok mayaida akogi mantok akoi babok ki mamai ta baina pasaje ka hena aduda khajaba adum mayam iona pakhali ba pol mayam je masi ji akoi ju support kawi aduga masi thingok da di akoi da tungda hena akoi gi jati da sothaba ma oirani ha mafam da akoi si tawjabani luhong bai basidi satnabi amani tawdaba yadabani haina leiragasu pa hena expenditure satlaga ekoi laire ba leijadaba gi su yedaba yadaba ina kun makangbu gi matau tamaga tongan tongan ba invitation na singbasu akoi kolkata dagi guwahati dagi sialaga adugi namuna do kajai haiduna lawga mogi matau dusu adum somda ekoi laire basu tamakwa aduga iroi na ekoi babu mamai ta ba base yum adugi habu dugi makhadi poli haibu satnabi ama oina ekoi paisa thabi ga haraga thela ga paisa je dum ikai de dagi dum thajanaba babu kamai ta ba je koi awa ba manai ra ba dai ta ba mati sen tha ba sang ba je paisa leiti haraga poyeng je piram ma paisa tha da ya da bani na poyeng lom de piram da na halak ba je dum yawe sida di akoi gi sothara ije kana da no imung da mateng pang ba sang ga do bo atop pa da oina manage tawra ga dum halak ba je yawe
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ Manipur Human Rights Commission meeting changduna private hospital singda dialysis tawriba patient sing leplagani haina report tawrakpadagi sugo moto case ama lokhatkre. Amadi Secretary of Civil Aviation Ministry da MLA Laisang Tem Susindro Mitaina airfare ka hena wangbagi matangda yengsinbinaba aiba cherol pisankre. Ngasi goina notice window TV ne sandok chaba numidangi manipuri pau matang ase loijare mideng tabiri bapuno opo mukahana khurumjari. Master Tobiningba Mahiroi Singhidamakta 𝐶𝐫𝐶𝐞 Service na abroad ta master toba yabagi khudong chaba pijari management engineering professional course yauna any subject ta master tobagi khudong chaba pijari tambiningba Mahiroi Singhidamakta course selection documentation English language training visa application mock interview preparation accommodation na chingba 𝐶𝐫𝐶𝐞 gi maikaidigi mateng pijari loinana 100% education loan scholarship facilities part-time job assistant ki khudong chabasu pijari hairiba countries sing adudi UK USA Ireland Australia Russia Italy Germany na chingbani akopa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Master Tobiningba Mahiroi Singhidamakta 𝐶𝐫𝐶𝐞 Service na abroad ta master toba yabagi khudong chaba pijari management engineering professional course yauna any subject ta master tobagi khudong chaba pijari tambiningba Mahiroi Singhidamakta course selection documentation English language training visa application Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Welcome to Uttaran.